Mare? O mare, kamusta ngayon mo't iti bagyo yu ditoy? Nabalita ka na was out ka mo datoy balayaw. Win mare, imbag pa'y tanay rana nga danila kay idi ko idi bagyo ko idi kalpasan na iti nabigsa nga angin inurnos na dagos dati balayan at awang mo pagyanami mabaing kami mat ijay iti nagkamangan mi idi napigsa nga angin nga agbayag mo ijay. Uray je balay mare, imbag laki din si kata ije lang galba je kusina iti naitayab. Ke inya nga iti nagkamkamangan yu idin napigsa ti bagyo. Napangkam ije kini ikit Maria Mare, ije kamin anga nagkamang idin. Nabati pala ni Maita kini bibi ije takwa. Kita man madama pala urnos misika. Amula na balitaan mo mare no dati pa-relief goods mo iti gobyerno. Awan mare, hangko nga nabalitaan. Amumuti ili tayo dito Santa Pukaw kwa. Santo lang mo sumangpet ti relief goods to no na nabayagan nga nalpas iti bagyo. Makunapay nga rin nga relief goods ti kasjay. Sa bagay kanayo magkiti nga kasta dito ili tayo nga Santa Pukaw. Gayam mare, api nga ita di kay nakasali dati kwa paayuda dagiti na bagyo iti balbalay na ket na wash out dati balayo. Ay naapo mare data ti maysa nga pagsakitan ti nakam ko kini kapitana sika. Hindi na ka man lain sale. Nakita na mo't iti kasasaad mi ti panagbiag. Gapu kano ta idi may ti taga munisipyo nga kinuyog na naikabil kanong dagiti galbani. Inya nga ti kaya da or orayan mi isuda. Sapay mo talual daw bago da imay dagita at picture-picture. Kanya nga rin iti pagyanam mi mo't mabaina mo't aking iki Maria nga makalawas kam nga rin makigyang magkinyada mo't kababain si ka. Isupay amare. Awan ati talaga maaramidan tayo ta kastoyin ti talaga nga kalakaran dito kwa. Ili tayo dito Santa Pukaw. Masabat ko la talaga ni Mayor Mare talaga nga itulong ko dagita ubraon da. Total kahan na mga itolerate iti kakasta nga banbanag sika. In Mare, ibagantap na muna. Baring dinggin damot ti hinaing ti constituents da dito ili tayo nga Santa Pukaw. Umuna akon Mare ta mapanak pa'y kini ko. Maring guwada ta daman ti ibagak kinyana nga nasisita. Muna ako. Sige mare ta, adupay ti urnusak dito ini. A few inches later. Hello, parang SB. Arangay, kumusta niya ti balita? Ay ala, nakasalak mo lang dati maayudaan dagitay na bagyo. Ay apog yaman paring SB. Ke may patarimaan ko lang di galbana di dalikan ko nga naitayab. Ay wen, hanggang madanagan tayo kampanya ka dito kwa. Barangay nagsuswan. Sige karuta kwa. Agyaman akman ng king ka. Wen, sige. Hoy Belen, apay ta si ka nga naitayabla ti galbana ti dalikan na ket nakasali ka tayo maayudaan. Siyempre siya ka dati kumparik ng SB. Si ka nga yadda. Awan, ngam kaya mo nga ipulong kay kini Mayor data kukwa nyo data kumparim nga SB. Lagi pulong ka no mamatiking ka ni Mayor. Adda ka palang ijigit ti munisipyo ti Santa Pukaw ako naharangkan. Mamin ano lang nga itawag kini kumparik nga SB. Tatalaki di mo tong kumpare mo nga SB mo ti ipampanakkel mo. No panawon iti pinagkakampanya no diskurso. Silulukat ti balay ko tagkasapulan. Kunana napan ngay ni biring idin hospital ni Marimar nang ti 20 pesos. Nagsapul pa iti indigent certificate sa pay nagpapirma. Dugyo datalaki di man ti pampanakkel mo. Maabak ko mga ito kung gunayo nga dua. Takaman lang no. Ingitera. Nga maabak dati kumparik nga SB tabak apan suna ni Mayor. Uray kilala nga kuripot.